Dobar dan, dragi moji ljudi. Evo jednog videa inspirisanog jučerašnjom konsultacijom sa jednom devojkom koja mi se javila. A tema današnjeg videa i kome je ovaj video namenjen jeste za sve vas koji osjećate unutrašnji nemir, koji osjećate nervozu, koji ste onako poprilično ljuti u smislu spoljašnjih nekih okolnosti, ljuti ste što pada kiša, ljuti ste na neku osobu, ljuti ste, dakle, ajde da kažemo da ste uglavnom u nekoj toj energiji ljutnje i neke nervoze i nekog momenta kada vam jednostavno nešto ne da mire, ne možete da se skrasite, ne možete da se smirite, dakle, neko stanje unutrašnje koje jednostavno osjećate da nekako živi van vas i naravno čim vam toliko smeta, verovatno osjećate neku nepripadnost tom stanju i tako dalje. Ovo što želim danas da podelim sa vama u ovom videu jeste isključivo na osnovu mojih zapažanja kroz teta tretmane. Dakle, i uopšte u radu sa ljudima. Ovo što ću vam sada reći je isključivo, opet kažem, na osnovu nekog mog iskustva. To naravno nije pravilo, ali da kažem neka pozadina svega toga apsolutno jeste jedna nit koji se provlači i da kažem jedan obrazac koji je prilično zastupljen bez obzira na godište, odakle ste, čime se bavite i tako dalje i tako dalje. Evo ga, krećemo. Dakle, za sve vas koji se osjećate kako sam pobrojala na početku videa, jeste upravo razlog koji ste preuzeli u fetalnom periodu kada ste bili u maminoj materici i to je upravo negde najjača emocija u nekom periodu kako se mama osjećala dok je bila u drugom stanju sa vama. Dakle, to može da bude, kako da vam kažem, jedan period od par meseci, može da bude čitava trudnoća, može da bude period kada nije bila sigurna ili nije bila spremna kada je saznala da je u drugom stanju. To može da bude period pred vaše rođenje, ali svakako je vezan za period u maminoj materici. Šta je suština? Suština jeste da dok nam taj osjećaj, da kažem, služi, sad vrlo često koristimo taj termin služi, ali da kažemo dok imamo neke benefite, dok imamo na podsvesnom nivou, dakle ovde isključivo pričamo o podsvesnim uverenjima, dokle god je to nešto čemu nas uči, mi sa tim osjećajima živimo, učimo, radimo, razvijamo odnose, razvijamo sebe i tako dalje. Do momenta dok su, da kažem, te lekcije završene. Za sve vas koji ste radili teta tretmane i sa mnom i sa drugim osobama, praktičarima, mislim do sada da već znate da je od izuzetne važnosti samog teta isceljivanja upravo lekcija koju ste naučili kroz te osjećaje, situacije i tako dalje i tako dalje. Jer lekciju ukoliko ne osvestimo, mi moramo da se vratimo nanovo kako bi tu lekciju ponovo naučili, odnosno osvestili je. Dakle, dragi moji, šta sam još želela da vam kažem? Dakle, kroz ovo stanje iziskuje malo dublji rad, malo, da kažem, intenzivniji rad na sebi, iziskuje perioda kada smo, da kažem, okrenuti ka sebi, iziskuje traženje unutrašnjih uverenja koje takođe možemo da preuzmemo od vama i najčešće i biva u tom periodu koje prisvajamo kao da su naše. S obzirom da znamo da beba još uvek u materici nema potpuno razvijenu svoju svest i nema svoje doživljaje, apsolutno prihvatamo
mamine osjećaje, misli, uverenja, strahove i sve ono što mama u tom periodu doživljava kao da je naše. Naravno, kada se rodimo, da kažem, ta uverenja i sve to što smo prihvatili od mame u jednom periodu našeg detinjstva, adolescencije, miruje, a onda kada se približavamo nekom, da kažem, dobu kada je potrebna ta neka lekcija i dakle, što nam služi, što moramo da prođemo taj neki put, jednostavno ta unutrašnja uverenja se pobuđuju, bude se i mi krećemo da osjetimo taj nemir. Zaista je najinteresantnije recimo kada pitam osobu, najčešći odgovor je od kada se tako osjećala ili bilo šta. Dakle, osobe najčešće kažu od uvek, od kako znam za sebe. Hoću da vam kažem koliko je dubok taj osjećaj i koliko je dubok taj rad na sebi. Evo, dragi moji, dakle, takođe, ako osjećate teskobu, anksioznost, najčešći period takođe koji obrađujemo jeste period kada smo bili u maminoj materici. Dobro, dragi moji, toliko za ovo kratko javljanje. Ja sam inače odlučila da se malo kraće javljam, malo češće i želim da obrađujem pomalo da neke teme koje radim kroz tretmane, konsultacije, iznesem sa vama, da vam to ispričam i ukoliko ste se negde prepoznali, ukoliko vam smeta, da kažem, taj osjećaj, evo, kroz ovaj video želim da vam kažem da postoje načini gde možete da se oslobodite tog osjećaja. Taj osjećaj apsolutno nije vaš, apsolutno nije vaš, zato vam i smeta toliko i zato osjećate unutar vas, znači, tu tenziju i ostalo. I ako ste trenutno na nekom, da kažem, razvojnom putu i osjećate snažnu želju i potragu da se oslobodite unutrašnjeg nemira, ljutnje, anksioznosti, zameranja, Teta tretman je sjajna metoda, sjajan alat, sjajna tehnika gde možete zaista duboko da uđete u sebe, da se setite svega, da osvestite na poprilično, kad kažem lak način, jeste lak način, brz način. Gledajte, za nešto ukoliko je potrebno nedelje, ukoliko su potrebne meseci, nedelje, ovde možete za par tretmana. Kad kažem i par tretmana, nekada je to 3, 4, 5, 6 najviše, ali i to možete da zamislite koliko je u stvari kratak period za nešto što vas jako, jako, jako dugo ometa i, dakle, odličan neki, da kažem, alat i odlična tehnika da vi krenete svojim putem bez ovih osjećaja koji vam više ne služe ukoliko imate potrebu da jednostavno radite na sebi, da otklonite tako nešto i ukoliko niste čak i ni osvestili, a jednostavno tragate i ukoliko ste, evo, na mom kanalu i gledate ovaj video, budite sigurni da vas je energija dovela upravo tamo gde treba. Možete me kontaktirati preko moje stranice, imate link na ovom kanalu, možete i preko mog Facebook profila. Svakako možete me kontaktirati isključivo samo radi razgovora, ukoliko vam eventualno nešto nije bilo jasno iz ovog videa ili iz bilo kojih videa, stojim vam na raspolaganju. Svakako vam želim, da kažem, upornost, želim vam doslednost da ukoliko jeste na nekom svojom razvojnom putu, a svi mi jesmo i ukoliko slušate ovaj kanal, da jednostavno krenete zato što zaista je moguće, ja svedočim tome kroz tretmane, takođe sam i ja jedna osoba koja je prošla taj put, zaista je moguće da se oslobodite ovih energija i da budete u potpunom miru, da budete u potpunoj, da kažem, saglasnosti sa vama, sa vašom dušom, sa vašim bićem, vašim planovima, sa vašim životom. Eto, dragi moji, do sledećeg videa, ja vas puno pozdravljam i uživajte u današnjem danu, jer ovakav kakav jeste, neće se ponoviti.
Svako dobro.